tayo lang po yan. Hindi judge ka mga kasi. Hindi ito. Sumi siya ng men. Hindi paket sinuntan na. Tapos Masyurway. Rice sinuntan kasi. Kapulay si Bon ini ketemu. Ini siya. Ini siya. Halo. Kita ihus yung ni. Idang nyak kali. Di idang ini sangat. Halo. Hai. Hai madam. Ini Shambairang di live beci kanon ke program di kini kiba. Halo Michael, pilih saya mentah. Mairang le Omega Lea Television. Oh, pilih you stay. Host. Oh, wala kami ihus yung. Di setunang idon pat ihus ini. Semua ada host. Ihus ke program tak sini. Di ginong pensiun shit aku ikut mo, aku ikut por. Ini ke judge. Di kan George bet, di kini kiba bet in sa ice command. Yung price ke best ba, arpo wajar. Ni apa ni jing sat semua betul jabang ni mah. Oh. Di ya yang ini sibet in peni kenang job ang ini po channel chong Michael Pungrup. Di. Kita in peni ka sorok ka banginya enti. Ilapoy kada kacaka kebanyakan perlong kada program tak kesni te ihus jongi ila bamsing bantu belaj bahaka boy sebentar pertah ngini Ya sebab di sebar di sebagian di sebar. Halo pilong excited na ban inoy kinang shot. Oh, mentanya lapai hang ni po Mairang mod tirot sing menipet jaga teka show ka all Meghalaya talent show hang ni ilai pun kre barkhat. Di balai wan dengan talaman ni te laklet sabi o itu. Sekian. Cekka. Sekian dah. Mentang lalet dengan sepeni saya teka stage sebentar sin kami ni. Ya. Let's go. Saya pet hi mano basaki sia mano mano jog ani kasing im tibra nomor ba balai iba kwa balai tela kila le tela sate ai bhai tinggal apa yang ni oh kena dekat stage bangin ki wake participant ki banai panci mentang ni mentang si te saya pet mano banong job dengan saya pet ki usahanya di gendo buan kan ki artis ba per ni ba you pause ni ba show ba plat kaya show ba si dei baca nai ini DJ mentang si ba sa vlog sibet sebut penhit sibet dai Yes. ha Dah visa pada nun. Penhit lah. ngin penhit lah mangin nomor ba balai DJ DJ ni Penhit lah. DJ jing mentah. penhit lah sibet Mah. ba kan Ni nyom yang siap. nyom bet Kong de DJ ngin ya sibet ngin pik mano ginong job sibet ani competition ko all Meghalaya talent show bala organize dai ba Yalam. bayalam Yalam. bayalam hang ni pat hari makut tengah show in sadon pat eBay ada teng Instagram XX easy. XX easy di max di oh max te in sa machine FC yang ba Ampra. jadi lana video kamera sa go joy. How proud bima. tong escape ba sa pek sa alsibet pa helem long sa rice week just lang bi ke ngarang an husbag ni kasi dengan saya kedua pat sibet Sibet na pa show
boleh sibun, boleh sia jaru. Nama kibun habis mentah ni paper kini saya kebe. Di team members ini berapa? Oh DJ ni saya DJ Team members crew. Jom XXU Easy. Yes, easy. Hah? Biar aku paham. XX. Masuk orang rumah kita lagi XX easy. Yes, XX easy. Hari setiap Saya siapat. Sibet, all the best. Thank you very much. Saya kendu. Okay, kendian lawan Andres nanong kendong dan kenduk nikong. Hai. Hai. Boleh berselam. Masuk ke kau jangan. Tengok sini. Mana? Boleh berselam. Marba. Nang apa ya? Mana ya Israel. Ang may pa ba? Ba Islam ni ngila. Ni ngila ba do mene ban sang me ka shu ngila. Bên nghị ngã bôi thích lại bự gì, so đang biang ha, lại bự gì ông sang cái show. George Basibet. Ini menjat siang. Oh, ini di mana hus? Michael. Ini hus ban nga ba ka si te ngila so comment check ari. Te judge ida hang te kita hang check judge. One judge ni one. Ini ki judge kita hang ni. Ini ki hus. Badu ni. Badu nanti mime ini wane bara. Pak Edil lawan Selam Palat. Inisial akhirnya Pai Mairang. Akhirnya Pai Mairang. Keren nam sini ya. Palat je kejam. Badu ini badu you. Partner jangi. Besok kumno wi kedulang mentai sin. Ngesno tenat ngapat you ya kenduk bakti pak stang lo Yes, sekuensi kade ngaru keduk ya i. bak hai bak Pada Rui Director Jom ka film Kespai, Sosat Kecingiem. Sosat Kecingiem Ngangit scam punya ayat tiga sekali film dong in dalam ni asin nama ama Song lama kasih dong kita kasih mah Sudah sibul Hari kong Hari kong lapet lanjut kong Bye no again Saya kenal saya kasih Bye Even ring teng dan teh pasangan pecik di tim teng. Sino kita? Just kendang. Ready bang try. Yes, sudah. Sudah sah.
iba ibu. Kalau si semua dah. Ini dah. Ini kita mau buat nanti kan seperti kita bos. Oh Meghalaya Talent Show Season 2 Consolation Prize goes to Najib Hamidar Mulai ini. Fusion Crew. Kita ini bertiga berjaya antum kita berjaya apa? Agak mentaskan mengalir ini bagusnya maksan. Jadi kita mencoba akan dia Paul Meghalaya Talent Show dengan berbagai macam apa yang kita mencoba. Dari belum winner Hanamika All Meghalaya Talent Show. Ketika group kepada the Kersu Musical Cultural Group. Jaban in marway naru kato kasi